Bir jolu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam minbarga jaqin kelgile dedi. Biz jaqin geldik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam minbardan birinchi tepkichine butun qo'yganda amin dedi. Keyin ikinchi tepkichga qo'yganda amin dedi. Üçüncü tepkichga qo'yganda dag'i bir jolu amin dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xutba aytib bitib, minbardan tushgandan keyin biz bugun sizden minbarga chiqib baratganingizda murda bir jolu sizden uqmagan so'zni uqtuq deb so'radik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi. Oşol mezgilde Cebrail alayhissalam perişte gelip birinci tepkichga but qo'yganimda mınday dedi. Kimdegim orozo ayına jetip günölörü geçirilbese ağa qıyro olsun. Men amin dedim. Ekinci tepkichga but qo'yganimda alaytdi. Kimdin aldında sizden atыңыз aytılganda al sizge salavat aytpasa ağa da qıyro olsun. Men buga da amin dedim. Üçüncü tepkichga chiqqanımda al kim atenesi je könün biri qartayga mezgilde qizmat qılbagandyktan beyişten nasipsiz qalsa ağa da qıyro olsun dedi. Men ağa da amin dedim. Bul hadiste Cebrail aleyhisselam 3 qargış duasın qıldı jana Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam üçünü teň amin dep aytdy. Birinçiden Allah Taalaga jaqin bolgan perişte Cebrail aleyhisselamdın qargış duası bul jönöke ele nerse emes, anın üstüne Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam da amin dedi. Bul duanın qançalyk katu ekendigi aydan açık. Allah Taala özünün ululuğu menen uşul 3 nerseden saktan onu bizge nasip kılsın jana, uşul işlerden bizdi saktasın. Bolboso bizdin qıyrogo kalubuzga eş bir şek jok. Durru Mansur kitabinde keltirilgen bir rivayatlarda Cebrail aleyhisselam Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga amin dep aytuga öküm bergendigi aytılgan jana Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam amin degen mından aytılgan duanın öte gatu eskertүү ekendigi bilinet. Birinci adam orozoda günölörü geçirilbesden orozo ayı ötüp ketken, taktap aytkanda orozodoy berekelүү jakşylyk mezgilde da beykaparçylykta bolup günö işlerde kıla bergen adam. Berekelүү orozo ayında günölör geçirilip Allah'nın rahmatı jamgırday jaap durat. Demek berekelүү ay uşintip ötüp ketip jaman amaldarının jana jalqooluğunun sebebinen günölörü geçirilbese anda anın günölörünün geçirilүүsü üçün mından başka dağı kanday uwakıt bolot. Uşintse anın zıyan tartuusunda kanday gümen bar. Alemi günölörün geçirilүүsüne tatykty boluu bul berekeli orozo ayındağı kılına turgan amaldardy öte çoň hareket kıluu menen atkaruu gerek. Taktap aytkanda orozo karmauny jana tarawih namazdaryn atkaruuda günölörü üçün toba kılıp Allah'dan geçirim suroo gerek. Ekinçisi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan ata aytılganda salavat okuğandyktan qargışqa qalgan adam. Bul turaludağı köpdegen rivayatlarda aytılgan. Oşonduktan bir ulamaların oyu boyunca qaçan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan ata aytılsa, uguçularga salavat aytуу wajib. Jogurda aytılgan hadisten başka köpdegen hadislerde Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan atın ugup turup salavat aytpagandarga atayın eskertүүлөр aytılgan. Bir hadislerde anday adamdı baktısız jana sarang adamlardan qatarına koşkon. Qala berse, japa çegүүçü, beyiştin jolun unutuuçu, tozokko giriүүçü, dinsiz degenge çeyin aytılgan. Al tuuralu mınday dep da aytılgan. Al Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan жүзүн görбөйт. Tereň bilimli ulamalar öz oýlary menen çeşmeleşken. Birok Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan aytkandary öte gatu, aga çydap turuu kıyın. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bol aytkanyn kim jokko çygaralat? Kançalyk kıyın bolsun, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan ümmet üçün kılgan emgege, jakşylyktary bol kıyınçylyklarga garaganda bir kança köp. Alardy жазуу, sanap berүү oňoý oltoň iş emes. Mından tышкары, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan akysy anın ümmet üçün uşunçalyk köp, alardy garap turup Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga
Салават окубаган адамдарга айтылган аргандай эскертүүлөр жана жазалардын жарашыктуу экендиги белгилүү болот. Салават айтуунун өзү канчалык сооптуу иш. Ушул иштен насипсиз калуунун өзү бактысыздык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир салават айткан адамга Алла Таала 10 рахмат жөнөтөт. Мындан өткөн кандай баалуу нерсе болушу мүмкүн? Периштелер анын күнөөлөрүнүн кечирилүүсүнө дуаларды кылышат. Ошондой эле даражасынын көтөрүлүүсү жана Ухуд тоосуна барабар болгон соопко ээ болуусу, ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шафааты ага важип болуусу тууралуу жана башка көптөгөн фазилеттер бар. Аны менен биргеликте өзгөчө көп жолу салават окуган кишиге Алла Таала ыраазы болот, рахматын берет, өзүнүн каарынан куткарат, кыяматтын коркунучунан сактайт, өлүмдөн мурда өзүнүн бейиштеги ордун көрсөтөт жана башка атайын өзгөчө убадалар айтылган. Булардан башка салават окугандан жашоонун кыйынчылыгы, жакырчылык жоголот. Алла Таала жана анын элчисине жакындык пайда болот. Душманга каршы жардам берилет, жүрөк эки жүздүүлүктөн тазаланат, элдер аны жакшы көрүшөт. Салават окугандык үчүн бериле турган дагы башка көптөгөн пайдалар хадистерде келтирилген. Уламалар салават айтуунун жолдорун төмөндөгүчө аныкташкан. Өмүрүндө бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуу фарз. Буга 4 мазхабтын уламалары бирдей көз карашта. Ал эми анын аты ар бир жолу аталганда салават айтуу важип болобу же жокпу? Бул тууралуу кайчылаш пикирлер бар. Кээ бир уламалардын ою боюнча ар бир жолу салават окуу важип, кээ бир уламалардын оюнда мустахаб. Үчүнчүсү, ата-энесинин бирөөсү же экөө тең картайган мезгилде аларга кызмат кылбай, бейишке кирбей калган адам. Ата-эненин укуктары жөнүндө да көптөгөн хадистерде басымдуу сөздөр айтылган. Уламалар ата-эненин алдындагы милдеттер туурасында уруксаат берилген иштерде аларга баш ийүү зарыл деп жазышкан. Андан соң айтышат, аларга адепсиздик кылбасын. Эгер ата-эне мушрик болсо да текеберлик мамиле кылбасын. Үнүн алардын үнүнөн бийик кылып сүйлөбөсүн. Аларды атынан атап чакырбасын. Кайсыл бир иште алардан өзүн жогору тутпасын. Жакшылыкка чакырууда, жамандыктан кайтарууда жумшаактык менен мамиле кылып, эгер кабыл кылбаса, мамилени үзбөстөн дуа кыла берсин. Кыскасы, ар бир сөздө аларды урматтоону көңүлгө алуу керек. Бир хадисте мындай деп келген: бейиштин дарбазаларынан болгон эң жакшы дарбаза бул ата. Кааласаң аны сакта, эгер кааласаң аны колуңдан чыгара бер. Бир сахаба радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ата-эненин укуктары тууралуу сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: алар сенин бейишиң же тозогуң. Тактап айтканда, алардын ыраазылыгы бейиш, нааразылыгы тозок. Бир хадисте айтылган: тарбиялуу баланын атасына мээрим жана жакшы көрүү менен караган бир назары кабыл болгон ачылыктын соогуна барабар. Дагы бир хадисте ширктен башка бардык күнөөлөрдү Алла Таала канча кааласа кечирет, бирок ата-энеге бейбаштык кылгандарга өлүмдөн мурда эле бир бале жөнөтөт деп айтылган. Бир сахаба радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жихадка барууну каалап жаткандыгын айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сурады: сенин энең тирүү? Ал ооба деп жооп берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: энеңдин кызматын кылгын, анын кадамынын астында сен үчүн бейиш бар. Бир хадисте келген: Алланын ыраазылыгы атанын ыраазы болуусунда, Алла Тааланын нааразылыгы атанын нааразы болуусунда. Дагы көптөгөн риваяттарда ушуга көңүл буруу жана ага бериле турган сооптор тууралуу айтылган. Кимдердин жалкоолугунан жана бейкапарчылыгынан ата-энеге кызмат кылынбай калып, ата-энеси көз жумуп кеткен болсо, андайларга өз кемчилдиктерин жууш үчүн шариятта жол көрсөтүлгөн. Бир хадисте айтылган: ким ата-энесине бейбаштык кылып, баш ийбей жүргөн мезгилде ата-энеси дүйнөдөн өтүп кеткен болсо, анда ал көптөгөн истигфарларды айтуу менен баш ийүүчүлөрдүн катарына кошулат. Башка бир хадисте эң улуу жакшылык ата дүйнөдөн өткөндөн кийин анын тааныштары менен болгон мамилени бекемдөө.
Ubada radhiyallahu anhu aytat. Bir jolu Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem berekeli oroza ayı jakyndyp kalgan gezde mınday dedi. Oroza ayı girip geldi. Al öte berekeli ay. Allah Taala bul ayda silerge göňül burat, jana al özünden özgöçe rahmatlaryny jadyrat. Günöýlerdi geçiret. Dualarda kabul kılat. Silerden jakşylyk işleriňerdegi jarışyňarga garayt jana periştelerdiň aldynda symyktanat. Oşondukdan Allah Taalaga özüňerden jakşy amalyňardy görsetküle. Jaman adam uşulayda da Allah'ın rahmatyna nasipsiz galat. Tanaffus dep biröөнün işine ataandaşyp kyzygy jana meldeşte ekinçi adamdan aşyp iş kıluu. Oşonda ele symyktanuu jana ataandaşuu menen gelүү. Bul jerde ar biri özünün kılgan işin görsetүүsü maktanuu dep esepdelbeyt. Maktanuu iretinde emes, abalkim berilgen jakşylyklar tuurasynda jazyp ötöm. Özüm alsyzdygymdan eç nerse kıla albasam da, birok üýle özdögi ayaldardyň köpçüligi biri-biri menen ataandaşyp Kur'an okugandaryny görüp süýünem. Alar eç bir kıyınçılıksız ele üýdegi jumuşlar menen birgelikde gününe Kur'andan 15-20 parasyn okup koýuşat. Allah Taala özünün ıraýymdylygy menen kabul kılsyn jana göbeýe berişine mümkinçilik bersin. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Orozada ar bir günü jana tündösü Allah Taalanyň tutkundary tozokdan gutgarlat jana ar bir musulmandyn orozonun ar bir günü jana tününde sözsüz bir duasy kabul bolot. Göp hadislerde oroza garmawçynyň duasy kabul bolary turaly aýtylgan. Gebir riwayatlarda oğuz açar mezgildegi duasy kabul bolot dep aýtylgan. Birok biz oğuz açar mezgilde tamak aşka uşunçalyk berilebis, dua kılmak tügül, oğuz açardyn duasynda gontup kalabys. Oğuz açunyň duasy tömendögi Allahumma laka sumtu ve bika amantu ve alayka tevekkaltu ve ala rizika aftartu. Kırgızça manisi. Ey Allah, sen üçün oruza tuttum, saga iman geltirdim, saga gana tawakkel kıldım. Jana senin gana ıryskyň menen oğuz açıp jatam. Hadis kitaplarında bul dua kıskaça keltirilgen. Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu oğuz açar mezgilde tömendögi duany okuçu. Allahumma inni asalluka bi rahmatika allati vasiyat kulla şeyin an taghfirali. Kırgızça manisi: Ey Allah, bardyk nerseni kurçap algan ıraýymdylygyň menen meni günöýlerimdi geçirişiňde senden suraýym. Gebir hadis kitaplarında Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellemden tömendögi duasy жазылган. Ya vasiyal fazlih firli. Kırgızça manisi: O keň peýil, bereşen, meniň günöýlerimdi geçir. Dagy türde dualar ar türde riwayatlar menen aýtylgan. Birok hiçbir dua turasynda uşul okusun dep çektilgen emes. Dualar kabul bola turgan mezgilde ar kim özünün muhtaçlıklarını surasın. Esiňizlerge düşüp kalsa, mende günökördi estep koýuňuzlar. Sebebi men suroçumun, suroçunun akысы bolat. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. 3 türlü adamdyn duasy kaýtarylbaýt. Birinci, oroza garmawçynyň oğuz açar mezgildegi duasy. Ekinci, adaletli padişanyň duasy. Üçüncü, japa çekken kişinin duasy. Anı Allah Taala bulutlarının üstüne götüröt jana, aga asman eşikleri açılat. Anan Allah Taala aytat: Men saga sözsüz jardam berem. Kandaýdyr bir sebepler menen giyinçerek bolsa da. Durru Mansur kitabinde Ayşa radhiyallahu anhadan bir riwayat aýtylgan. Oroza gelgende Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellemden yüzü özgörüp ketçü. Namazdardy göböýtçü, jana dualaryna öte gatu göňül burat ele. Uşunda ele aga korkunuç üstümdöýlük kılçu. Başka bir riwayatda töşökkö jatbaýt ele dep aýtylgan. Dagy bir riwayatda mınday dep aýtylat. Oroza ayı gelgende Allah Taala arşty götörүүçü periştelerge özüňerden ibadatlaryňardy taştagla. Oroza garmawçynyň duasyna amin dep aýtgıla dep öküm kılat. Göptögün riwayatlarda orozadagy dualardan özgöçe türde kabul boluu turasynda aýtylgan jana
Mında hiç kanday talaş jok. Çındygynda Allah Taalanyň wadasy çynygy elçi sallallahu aleyhi we sellem arkaly berilip jatsa, anda duanyň kabul bolusunda hiç kanday şek jok. Birok aga garabastan gebir adamlar kaýsyl bir maksat üçin dua kılışat, al maksat işke aşpay galat. Birok mundan dua kabul bolbay galdy dep oýlabo gerek. Balkim duanyň kabul boluw manesin düşünüw gerek. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem aýtgan: "Kaçan musulman dua kılsa, oşol duasynda tuğançylykdy üzüňüje kandaýdyr bir günöni surabagan bolsa, Allah Taalaga 3 nersenin birösün sözsüz beret. Oşol suragan nerse özü beriletje, oşol duanyň orduna anyň bir günösü je aga gele turgan bir baleket alyp salynat. Je bolbosa anyň orduna ahiretde sowap berilet." Bir hadiste aýtylgan: "Kıyamat günü Allah Taala pendesin çakyryp suraýt: Ey menim pendem, men saga dua kılууga öküm bergen elem, jana ana kabul kılууga wada kılgan elem. Sen menden suradyňby?" Al aýtat: "Owa suragam." Allah Taala aýtat: "Sen dua kılganyňda men kabul kılbay goýgan bir daga dua bolgan emes. Sen tigil kıyınçylykdy alyp sal dep dua kıldyň. Men any düýnede orundattym. Tigil kaýgy kapany uzak kıl dep suradyň. Birok düýnede al duanyň hiç kanday täsiri bilinbedi. Men oşol duanyň oruna mına munday sowapdy sen üçin daýyndap goýdum" dep aýtat. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem aýtat: "Al adamga har bir duasyny estetet jana aga düýnede orundatylgandary je ahiretde duanyň orduna bir nerse berilip jatgandygy eskerilet. Oşol sowaplardyň köpdigin görüp durup al pende arzu kılat. Atdiň, düýnede bir daga duam kabul bolboý goýsa, adyranyň orduna uşunça köp sowap almak ekenmin." Kıskasy, dua öte manily nerse. Duaga koş köňül mamile jasaw, çoň jogotuw jana zıyan ekendigi aýdan açyk. Al emi, eger duanyň kabul bolup bolbagandygyndan belgi bolbosa, anda jaman oýda bolbo gerek. Gideptin ahyrynda geltirile turgan uzun hadiste Allah Taala pendenin paýdasyna gana garaý turgandygy malum bolot. Eger pende suragan nersede paýda bolsa, anda Allah Taala aga beret. Bolbosa jok. Bul Allah Taalanyň çoň belegi. Sebebi kede biz özübüzden düşünbösdigimizden özübüzge ılaýyk gelbegen nerselerdi suraýbys. Mundan sırtkara bir öte manily sözge toktala getsek, köpdügen erkekler jana özgöçe aýaldar özlerin açığı kaldırışıp, baldarına teskeri dua berip alıu dartına kabılışkan. Esiňizde bolsun, Ulu Allah Taalanyň aldynda gebir uçur özgöçe dualardan kabul bola turgan mezgili bolat. Emneni surasaň oşol berilet. Bul akılsız adam algaç balasyn gargaýt. Anan al ölüp kalsa, je bir balege kabılsa, artынан ıylap jüret. Al özünün teskeri dua kılganından, uşul jaman nerseke kabılgany oýuna da gelbeyt. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem aýtgan: "Özüňerge, baldaryňarga, mal mülküňerge, hyzmatçylaryňarga teskeri dua berүүдөн saktangıla. Kokustan al dua kabul bola turgan mezgilge tuş bolup kalbasyn. Özgöçe berekeli orozaýy tolugy menen dualardan kabul bola turgan mezgili. Bulayda özüňerge öte etiyat boluu zarıl." Umar radhiyallahu anhu Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellemden riwayat kılat: "Berekeli oroz aýynda Allah Taalany esdeýçiler geçirilet jana Allahdan dua dileýçiler maksatyna jetet." Targib kitabynda Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu'nun bir riwayat aýtylgan. Orozonyň har bir geçesinde bir jar salúçy jar salat: "Ey jakşylyk izdeýçiler, göňül burgula, jakşylyk kılıwda algaçyl gyla. Ey jamandyk izdeýçiler, jamandyk kılıwny toktatgula jana gözüňerdi açgyla" dep jar salat. Andan soň al perişte: "Geçirim suroçu barby? Al geçirilsin. Toba kılúçy barby? Anın tobasy kabul bolsun. Dua kılúçy barby? Anın duasy kabul bolsun. Muhtaçdygyn suroçu barby? Anın surosy orundalsyn" dep aýtat. Bul jerde duanyň kabul bolusy üçin bir neçe şartlarga özgöçe türde göňül buruu zarıl. Kede alardan biri atkarylbay kalsa, dua kabul bolboýt. Oşolardan biri
aram tamak menen tamaktanu. Anın sebebinen dua qaytarılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, köptөгөн adamlar kıyınçılıkka kabılışkan uçurda, koldoruny asmanga biyik götürüp, "Ey menin Robbim" dep dua kılışat. Birok jegen içkeni aram, giygeni aram. Oşul avalda dua kantip kabul bolsun. Tarıkçılar жазышкан, Kufada duası kabul boluçu bir jamaat bar ele. Kaçan bilikке zalim adam gelgende alar dua kılışıp, janağı adamdı jok kılıp salışçı. Kaçan zalim dep eseptelgen Hajaç degen adam padişaçılıkka gelgende al tamak uyuşturup aga atayın janağı adamdardı çakırdı. Tamaktan keyin al, men bul adamdardın teskeri dualarından kutuldum. Sebebi alardan kursagına aram tamak kirip ketdi dedi. Emi bugünkü gündögü adal tamaktarыбызга göz salsak, ar ubak sütkorlukka baruga hareket jasalat. Jumuşçular para algandy, sodagerler aldagandy tuura dep oylaşat. İbn Umar radhiyallahu anhuma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılat. Saarlyk jegenderge Allah Taala özü jana anın perişteleri rahmat jadyrat. Orozonun bereketinden saarlykta tamak jegende ümmet üçün sooptu iş kılgandygy Allah Taalanyň çoň belege jana jakşylygy. Uşugada musulmanlar üçün ulu sooptor berilet. Köpdögön hadislerde saarlyk jegenderden sooptoru bayandalgan. Allama Ayni rahmetullah aleyhi 17 sahavadan saarlyktan sooptoru tuuraly hadislerde jana saarlyk kılı mustahap ekendigin жазган. Köpdögön adamlar özlerinin jalkooluklarынан uşul çoň soopdan kurgalışat. Al emi başkalar bolsa tarawih namazyn okugandan keyin tamakty jep jatyp algandyktan mınday soopdan kurgalışat. Suhur degen sözdün manisi taňga jakyn degendi bildiret. Kamus degen kitepde de oşintip жазылган. Gebiröler tün jarymdan saarlyktan wagtysy baştalat deşet. Sahibi Kaşşaf rahmetullah aleyhi tündün akırkı 6-njy bölügün aytkan. Başkaça aytkanda tün 6 bölükke bölünse, oşonun 6-njy bölügü saarlyk mezgili degen. Misala gün batkandan taň jürgenge çeýinki aralyk 12 saat bolsa, oşonun eň akyrky 2 saaty saarlyktan wagtysy. Oşondo da geçiktirip saarlyk jegen jakşyrak degen. Birok orozogo şeklenip kalgança geçiktirbö gerek. Saarlyk jegenden sooptoru tuuraly köpdögön hadisler gelgen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Biz menen ahli kitepten jööttür jana nasorolordun orozosundagy aýyrma, alar saarlyk jeşpeyt." Dağı bir jerde aytylgan, saarlyk jegile, anda bereke var. Başka orunda 3 nersede bereke bar ekendigi aytylgan. Jamaatda, sarit jana saarlykta. Bul hadistegi jamaat degen sözdön maksat, namazdagy jamaat je musulmanlardan ar bir jamaat menen atkarılgan amaly. Allah Taalanyň jardamy alar menen ekendigi aytylgan. Al emi sarit degen sözdün manisi et menen nan goşulyp pişirilgan tamak. Alayabay damdy bolat. 3-nçü saarlyk tamagy. Kaçan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaysıl bir sahabany özü menen birge saarlyk jegenge çakyrsa, "Gel berekeli tamaktan je" dep aytat ele. Bir hadiste saarlyk jep orozoga kuwat algyla, düşkü uykuny uktap, tündün akyrky bölügünde turuga jardam algyla delingen. Abdullah ibn Haris radhiyallahu anhu bir sahabadan rivayat kılat. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saarlyk jep jatkan mezgilde barıp kaldym. Al, bul Allah Taala silerge bergen berekeli nerse, anı hiç kaçan taştabagla dep aytdy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den köpdögön hadislerinde saarlyk jegenge kızıktırılgan. Hiç bolboganda bir üzüm nan je, bir uurtam su bolsa da içip algyla degen geçeýin aytkan. Oşonduktan bul soopgo özgeçe göňül buruz zarыл. Orozo tutkan kişi üçün saarlyk jeş paýdaly jana sooptu nerse. Birok saarlykta köp azaytyp jiberүү je öte köp kılıp jiberүү zıyan ekenin eske tutuu gerek. Oşonduktan ibadat kılууda alsırap kalboo üçün ötele az jebөө gerek. Oşondoy ele geçke kekirip jürebere turgançalyk köp da jebөө gerek. Jogorudagy hadislerde da bir üzüm nan je, bir uurtam su dep
görsetme berip ketdi. Mынdan tышkary köp tamaktanyňa tyýw salyngandygy jönünde öz aldynça hadislerde aýtylgan. Hafiz İbn Hajar rahmatullohu aleyhi Buhari kitabının çeşmelösünde yazgan. Sarlykdyň berekesi bir gança sebepden bolat. Sünnetke erçigenden ahlu kitapga karama-garşylyk kılgandykdan, sebebi alar sarlyk jebeyt. Alime biz koldan gelişinçe alardan ayrımalanyga mildetlübüz. Dagy aýta geçýän nerse, sarlyk jeş bul ibadat kılıwga küç-kuwat jana ibadat kılıwga bolgan içki sezimdi güçöýtät. Alemi ötele açka boludan jaman adab ahlaklar paýda bolat. Oşentip, anın joýunun jolu, egerde gandaydyr bir kaýyrçy gelse, aga, jardam kılu, gedey koşunalarga jardam berүү, bul, özgöçö dua kabul bola turgan mezgil. Sarlykdyň berekesinden dua jana, zikir kılууga mümkinçilik paýda bolat.